Sudara i udara između Cvijana i Fantoma. Publiko, možemo li podržati, može li da napozna u borbu publiko? Tako je, tako je. Šesta borba, šesti par. Bik po imenu Cvijan, Mireta Pezića i Bik po imenu Fantom, Hamkela Pandića. A za sedmu borbu još jedno da kažem, Golubčić, Benje Gribanovića i Prijezanja Sulje Turića. Čuti samo bubnjeve i ovo zurle, zvuku zurle tako lijepo. Samo je desne strane, ali lijepo je i arena, lijepa je i borba između Cvijana, Mireta Pezića i Fantoma, Hamkela Pandića. Kako ne bi bilo sve lijepo kada je to danas spektakl kod Malika u Omasići 54. 2017. godini. Malik, sve revanš borbe i danas i ova revanš borba može jedan aplauz publiko za ovu borbu. Tako je, nagradimo ovu borbu aplauzom. Ovo je 10 maraka, bum. Ovo nije kiša, pa je sklizao. Ovo je malo za izlaz. Još neko teže. Poštovani ljubitelji ovoga sporta, vi koji ne znate, ja ću reći da je u prvoj borbi pobjedio Cvijan. Dobra borba, možemo napraviti publiku za ovu borbu. Kako je dobra borba! Ne mogu da ne kažem onaj slogan koji mi je nekad davno došao spontano. Rog od rog, čelo, čelo nema šta. Oba dobra! Dobar Cvijan!
u prethodnoj borbi bio bolji Mireta Pezića, a sada Fantom, dobro pripremljen Hamkela Pandića. Ajmo Fanzine! Ajmo Fantu! Ajmo Mali! Ajmo Fanzine! Nemoj vikat, ne, odmah. Ajmo Fantu! Ajmo! 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 Isti skos. Ajmo Fanzine! Ajmo Fantu! Ajmo Fantu! Ajmo Fanzine! Ajmo Fantu! Bude brat, samo se došli. Ajmo Fantume! Ajmo! Ne znam, nije taj brat. Kako samo teška, ogorčena bitka, borba, kako da nazove, ne mogu više. Publika može još jedan aplauz dok nije kraj ove borbe da i nagradimo oba bika i njihove vlasnike. Ajmo Fantume! Ajmo Mali! Ajmo Fantu! Ajmo Fantume! Ajmo Mali! Ajmo Fantu! Još jednom da kažem za sljedeću borbu kod svojih bikova neka bude Benjo Glebanović kod svoga Golupčića i kod svoga Brezanje Suljo Turić. Kako sam planirao. Kako sam si ovdje Može li neko da skine s agregata gore? Onaj pokrivač s agregata da se ne grije, neko samo, evo, to ćemo, hvala. Ajmo Fanzine! Mireta Pezića, a sada Fantom, može li neko koliko za ovu borbu i pobjednika?